sa tao, amin italing gumayan si iko Allah, agiyong koto aposo ada asarin sa ningian. Osman mau nga baguan representative Basyoktan Dumanodong, iman to guro, ay di ka ginagakan tero, pagbilangan, bismillah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mga nuksami, mga pagariyami, na ayaw to ang mabubaloy abundingan tano, o di inamapu manutula karakano, nagyong ko to at tiga bes Arab afi maradil qalb wa illajihi. Ayamaan niyan, nagyong ko to ang matatagu at paniyaki si iko puso, o mga manusia, nagugyong ko to ang bulong, agyong ko to ang puso asisakit. Oray puno Allah, Huwag din ka inadnang kau Allah sa anggota. Agyong ko to anggota inadnang kau Allah na makambubibibid. Ugaid na andudun kapang kaliron, andudun kasukit. Agyong ko to anggota inadnang kau Allah na kialubayan. Agyong ko to anggota sa ikong mga galubaka. O di inagyong ko to mapapanto amapun galubukiyan. Sabo pero na lagi dini berat na detar o lima. Andu dini ikasukit agiyong ka alima na kiabanganan sa iko kapangapakapatak. O di ina sumambuso mata na andu din ikasukit yan na kiabanganan sa iko ayam anak na kapangilaylay. Ayam mata ang benar na soposo na andu din ikasukit yan na ang gulalan sa iko kamaasiyatan. Gulalan sa ikong mga ganito ka ang mga rarata kayang beradusa niyan na kiyabanganan sa ikong di ikang galubuka sa ikong mga ama na mga pipiya. So bubaya sa ikong Allah na gusto ay makna niyan na kalaka sa ikong Allah na kiyabanganan nun agin ka iaposo. So poso orit pa no Allah nasan matatagu so ay maanak-anak at tigudaya. Nasan matatagu so katigumpiya. Nagusan matatagu so kabinasa. Gulalan si iko katur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigin manai ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb. Tanudan at tigu Rasulullah kaadin amatatagu si iko lawas asakamas asapo agyong puto asakamas asapo na pabila at tigumpiya na ami tigumpiya so kadendin lawas na pabilap man ama binasa agyong koto asa kemas asapo na miya binasa so kadenden o lawas tanudan at tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kas sekanian so poso sekanian so poso. Ori penuh Allah mangalok sami mga pagariyami yang kanan ahadit na dalilanan sa sukat tagumpiya o mga galubok o mga oripen na sayaw to maunot si iko katutagumpiya agyong koto aposo iyan nasot man so kabibinasa o galubok o oripen na sayaw to maunot si iko kabibinasa agyong koto aposo iyan. Oripen no Allah ayami aguntong aposo nagyong koto aposo abitul sa kalbu saleh o kalbu saleh ayam ana na poso abilangataw poso api pia ayam anak na poso ada sani-sanigian. Yinan orit pano Allah. So Allah na inaluin niya sa Quran, pitiro yan, yaumala yanfa'u wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ayam ana niyan nagawi adi pa kang gaya gunaso tamo ka. Nagudi pa kang gaya agunaso mga bata. Inong tabu nasa din sa tao amin italing gumayan si iko Allah agyong koto aposo ada asari-saningian poso ada sakitian. So poso na talo barangan yan paganay abarangan o poso na kalbun salimun iyang koto aposo at tagumpiya agito so poso
ada din ama papadalamun arwar ko bubaya si iku Allah nagu kana ka si iku Allah nagu iku kelkian oba maawat si iku Allah. Ikadua poso na alqalbul mayit alladhi la hayatan bihi yang koto ayam anak na poso ang maatay adedin akaw yaguyagian nagyutoso poso adinian kay kilalaan so kadinanian yutoso poso adinian pasimba so kadinanian agu ayat titindeganian ayat titindeganian nasubay aginawanian ayat yang unutanian nasubay aginawanian sa apiapan ayat betadian na matatagu sa ikurarang ito Allah subhanahu wa ta'ala na dadin na atirima anian apanduan da atirima anian awasiat uguid na ayat pagunutanian na giyong koto asaitan apa peminasa. Ikatalo mga uripan wala aposo na giyong koto al-qalbul marid yang koto aposo asisakit wa huwa qalbun lahu hayatan wa bihi illa sakanian so poso adin akaw yaguyagin nakisabapun agi yung koto adin yan di ikas sakita. Yan ang uripan Allah mga uripan Allah wali hayatil qulubi wa mautiha wa mardiha asbabu yaf'aluha al-insan. So mga poso na adin abugi aniyan akaw yaguyag gua din na abugian yan na akapapatay. Gua din na abugian yan akasasakit. Sa ayas sabab po to, na sabab ko diing gulubukan ng mga manusia. Sabab po mga uripan no Allah, na piya si itanubuki at isa diyan ka, wa akhtimu kalami, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.